Beha bepar phan Bihar pen ihum tata mobile truck pen kewang kicia suatu maphan katsa tum keneptu. Bokojan Blok Kongres atumpen Jai Babu Jai Bhim lapen Jai Samvidhan pu athipi en pongsi Mei ini. YME School Playground along Phong Thom aphan Inter MEC Football Cup apharman kapathu padupo. One Day Trekking Chinthong Youth Development Committee atumpen kibipo. Tengkera langso Managing Committee atumahin pen Akimi Research kang po. Aprang si Birta kilang rado anaphan kardom pajirlo kardom non Birta thanje bangsa mi ujang terang pi non arju ikha Birtang tompe. Beha beparamen pen ang tan pen kewang kicia suatung karbiang longalong nang patbom tanglong. Lapen lahai kicia suatung karbiang longalong longli phelang chinamdun si kidu kithir thip atumanta dulu. Lasilahai kicia suatu maphan kelang kacaridun akenang sotpu mathasi katsa lumbajong kumiti atumpen Bihar pen kewang tata mobile truck BRO 1GL 2051 pen blanket bed sheet lapen kaprek hormu truck popling si bang cricket home atumaphan nepdun si Dipu Municipal Board atumalong an thondam detlo. Lapen lahai kicia suatung karbiang longalong hormu hortar ke Georgia phan thanga lutavi lapen KEC lapen Dipu Municipal Board atumaphan kapachinita avi bang swalong ang tan pen kewang kicia suatung karbiang longalong beha beparle claim jipusitame KEC kalite Municipal Board ke parlu ang tan pen pulutangte Municipal Board atumaphan kapachinia bangki akinang sotlo lasilahai kicia suatumaphan thanga lo avi pin pensi beha kichuklem jipu kabor iajok lasila so tata mobile atrak aphanta Municipal Board atum chepari deng pongsi sayarona tengpen klempo nangkok lupusi Dipu Municipal Board achoko maratumpen thanang pachinidun dak local authority pen tha concern ave pen lang tum NOC ta ave trading license ta ave la pen la business registration chuyor tholang aphan so license alang lal ta ave ta lang tum without authority concern pen aning hang aling si dak Dipu taun long si penanganar ni pen atum hormu hota jor bom sonlo la si pini bangke la katsapu kote tumukha alang tum han arjulo avi poyoine mat alang tum chepari deng nung si dak ni tum Dipu Municipal Board office anwan lo la si ni tum ahok lo ni tum ta arjulo insai lo malang tum hatot aja documents avi tamane nothing any tamai ajata document tave tamane pu pine barveli pane pen kaching ki che than phone tave ama sini tumta la gari hum bed sheet la pen table cloth la haya pe ri kivana gari bang agari pen horm pen tum pini bang sis du nang koklo la si latum until and unless latum la penalty pikangke la pen ladak authority pen thang aching ching sai vi ponte alang tum so hormu bangke che pon long le lo pusini tum khang nun check lo la lo tum han nangli tum karju ateng kulong te arjiding krui pentong e jorma ma pinian chalang putong kewan ke nini thompen lo pusipu anta pini pen si ke jor ke cheng la tum auto hum cab hum ke pho auto long si la tum munit 15-20 don munit sia hi pura flying la sonsi la tum jor bom lo pini so da pen om si ke cheng anta latum cheng che ko thang dak office long na ching ki lam the na ching ki ta ve la pen ke council long ta pen ta thang alu ta ve penil tum dak Municipal Board office long pen ta NOC ta ve BRC ta ve ama sidil tum ta bai dhota lo arona teng pen nep nang kok lo la si aprang da la son nep bom lo hita pini bang ke nep bang ke gari hum or musin tum nep long lo la la si non ke wang yi ta me ahi ka prek anut ka prek la tum monjong si la hong men ke wang atum ladak authority local authority pen hang concern we pinong sin ngai claim ponte ni tum mangke aprang ke wangi tambe la son sang step si deng nang bom po la sogari he kona persiba pi ha la sogari na persiba ma lamding pen si wang ta lamding pen gari along ta monit do ma pi ha gari along ta monit do ma gari alogota la tum bangkrip ho bagdo pusipu ladak wang pen ke la tum anutin che thak trai si gari reserve si la auto reserve si hi pu padam lo son lo he
अंते जय कुमार। संजय कुमार कहाँ से? हमारा बिहार से हैं हम। बिहार से कब आया ये? बिहार हम लोग साल भर पहले ही से घूम रहे किस हैं, काम के लिए आया? बिजनेस करने के लिए। कौन सा बिजनेस? बेडशीट चादर बिछना चादर बेचते हैं। अच्छा, मतलब कि बिहार से आप लोग जब से यहाँ पे कार्बी आंगलोंग में आए, आप लोगों का जो बिजनेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है क्या? बिजनेस कर यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे नहीं है। आप लोग मतलब किसी को नहीं पूछा है क्या यहाँ में? नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं पूछे। तो किसी ने आप लोग को बुलाया है क्या बिजनेस करने के लिए यहाँ पे? नहीं, अपने मन से आए हैं। अच्छा, कितना आदमी है? अभी 13 आदमी है। 13 आदमी है। 13 आप लोग वहाँ पे जब मतलब कि लामडिंग से आप लोग आया है, वहाँ पे टैक्स गेट है, वहाँ पे पूछा है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं पूछा है। कुछ नहीं पूछे, तो पार होके तो आया है? हाँ, पार होके आए हैं। वहाँ पे टैक्स देकर आया है। टैक्स दिए हैं। अभी यहाँ पर डिपो पहुँचने के बाद आप लोग बिजनेस किया है? नहीं, अभी नहीं किए हैं, अभी आए हैं आज ही। अच्छा आया है। तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी बोर्ड सर लोग ने क्या कहा आप लोगों को? सर लोग कहाँ कुछ, अब सुबह से तो बैठा है, कुछ कहाँ कुछ कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है। कार्बी आंगलोंग में पहले भी आ चुका है? नहीं, आज ही आए हैं, सुबह आए हैं। ऐसे टोटल कितना आदमी होगा आप लोग यहाँ पे? हाँ, 13 आदमी है, 13 आदमी। 13 आदमी। फिलहाल कहाँ है ये? अभी सब यहीं पास ही में है। Bueno, pada porfai bajim isi malom. Nili to misi information long lo je illegal migrant lo. Atau migrated kilo pen ke bang sida business nai kuri ba hormu porter chebat. La chot tagali je alang long labor nange dun kam nai claim mamuni tum nai dun lok ta bang kemi koi bag tu. Polam lo la sola marjulong si nil tu spot long pali dun lo. La pena hok ta ho loge thegon lok ta. La tum arleng cheban lok ta bang kep tu se. La siang ke altum nili tum ke chile dun ana bang la tum auto gutame chi theglab lo je hormu pu pu toining bustame chi theglab lo. La sinil tum mang arjuk dun lo pater tok dun lo angke na chethan lo je ni tunge bahera pen sige bang bihar pen ayat pustame hai. Nai thano ni tum mang ke la pulo je nil tum matha bang ke arona teng pen claim te di ili tum ta me thangla lama be mate arona teng pen claim non ke alang tum bang ke nil tum karju teng matalang to planning mai ka prek. La hormu nang erlo nana gari hum hormu le nang de sitame la tum phone isi chekolo ta ko hormu nang le thuro bi. Tar mane la tum ke duar jiding lana fancy planning lo. Angke la tum dak ke planning ateng pen putang tente pini pena la tum bhara hem dopo. Nangchi jok dun bompo. Dak business license apply bompo nang dun bompo. Marni sike non il tum issue ko ana negative PVR lain tame di VGR along le putami tum ko ana issue dosai. Lahan so semo la dak tanang mandet nang mat ka phere jo ni sine tum ta pini la bangkelang dun lo nep dun long lo la sia ko dak municipality board long na pali lo angko alang tum kangsai kang phai ta menil tum ta ning samik jen lo. Alang tu ke poteng te paciru inang kok po dak nil tum ke cha ko ne det poke. Karbi Anglong itum difu ke cha ko ne det poke li tum ke. La si paciru inang kok po la tum han ke. Ajar be nota nil tum ke dak pa doglong le lo dak chak chelu nil tum ke. La si lage paciru ju inang kok po la tum han ke. Bokojan Block Congress atumpen jai babu jai bhim lapen jai संविधान buat happy and ponsi mai ingipon. Lasong si mai kachari pon Modon Singh Chauhan VP Aluhi Pachini Ren Singh Timung lapen maya thipi Ren Singing hipen apor and pon. Maya long Aluhi Sarpo Manpen XEM Jogat Singh Ingti VP KADCC Samson Ingti Chief Servidor KADC Surendra Singnar GS KADCC Mili Teronpi Bokojan Block Mohila Congress Jun Mili Teronpi AYC Anpata Manpeng Gidu Kitigidingatum Chetongdu Adun thu mayalong aluhia tumpen lam ke jaipon ateng itum kaching hornai Babuji Mahatma Gandhi Bharadadet ke jogwan aphan mati British arengkelok atum aking tak arumpen nang ke pajok tekang si pini arni rengdok reng mipen dulonglong Lapen Bharadadet kikim kerang pon japhan aron kapathik pon Constitution of India Dr. Bhimrao Ambedkar Bharadadet arlo kidu an akhei khaisu lapen inglong asu akhai aphan panong si 6 schedule to the Constitution of India pu heihui selampon Bonda non kachari bo mat sarkar mati BJP RSS atum aron Kikroi kri Constitution aron karkan pen demokrasi aron kapawir anparta tribal khayaphan kacheneki komentu neta langdun prongki jokji busi vaidak larsapen jaipon Adun thu BJP a sarkar jongsi charibom liputi inglong asu lapen khai so tuma phan kana hok hitanji pinpurmi
Manipura long khai suatum kicharbo aputhak sitami judun e plengun esi dolang. BJP sorkar pen solve dun thekthi lang liputi BJP sorkar along rat kachet hok dun toy ki kupiali dolang puta mayalong chethan chimumpon. Bokojan pen Rajib Sonrong pi Karbi Longri Abirta. के जय बापू जय भीम जय संविधान सलाम थे पेंसिपी नहीं तुम प्रोग्राम डालते खोलो alam tepi alam magala hendo non arot adet pi Assam adet lapen Karbi Anglong arlu sitame idung ka chini vek nang alam magala hendo non Constitution na puthak, সংবিধান na puthak, BJP atum isi akai tek isi dono. Latung bang kematha bang ke Constitution ke lari. Lasi dum Congress party pen bang ke akai Rahul Gandhi alangli Bharat Jodo Jatra pen alam ke pangdak bom lo, lapen result thek long lo, kadu ita buji lo lasi. BJP atum is bar 400 par bu kaningje abang ke block lo. Isi yang deng bang ke opposition atum ba India Alliance ke hai deng lo bang ke. La jong si 400 ahok hak long po 400 jong si la tum MP long po tan pute constitution ke lar. Constitution ke lar lo limpu tang te Bharat adia tu bang ke punjan eti. La pe Ladakh Karbi Anglong ini tu ada adia chelang sina Ladakh ke 6 schedule areas. 6 schedule council do. Ili tu autonomous state hang bom 244 nangji puno kadu kabita la bang ke Karbi Anglong arat nya ning ke hang alam lo. Lahi anta pavidat. A constitution ke lar do 6 schedule ta pavidat po 244 ke helowing alam lo. Lasi Karbi arat Karbi Anglong arat ta kachini alam lo. Lasi non a program abang ke Constitution apan kiraikom Constitution am susi pangkai pang lapen Bhimrao Ambedkar lapen Mahatma Gandhi alang pan keciki mo pensi pina program ye kideng. Sana kaya main nanti tu melong objek dari dong pan cisik dulu. Nasona thaka program atumi di dolo pini kira tak bokajan blok dolo rong haroghat blok long tado lapen rong mo blok long pini long kom do semua blok long district congress committee. Mana yang le election था ना ले तो non ke liye je election bu thak ba geri tu chisik chedang bom lo nitum ta preparation do bom lo athepi mano nitum theblong lo Karbi Anglong arat tu amang ke heman jong si pleng nangji di putang te congress party pangtang ke bet nei ili tung Karbi Anglong a history chelang sina ku kimu chelang sina district kelong komadari dengpen congress of sokar pen council kelong district council masinang epi congress of sokar ASDC आंदोलन दलो नी तुम्हारा सोचे SSC लो लासो मूवमेंट दलो लासो पे MOU जितो कुमार सरकार पे कांग्रेस सरकार पे लापेन MOU ता इम्प्लीमेंट में कांग्रेस सरकार हो लासो आजा कांग्रेस नो नी तुम एंजॉय बोलो कार्बन ऑटोनोमस काउंसिल लापेन ऑटोनोमस स्टेट सिदा में 244 इम्प्लीमेंट जी पुस्ता में कांग्रेस पार्टी आ सरकार पे इम्प्लीमेंट जी लापेन नो नी तुम निंकारों आलम थेवना है लो आके हाई राहुल गांधी ke bang cheng hut ke alang li pulo ni la so puthak ni chini ni lang le lang pulo api lang dam et pen alang li udak lo la ke 244 article lo ke hemprek kilong ni jitu Karbi Anglong arat right la ke la sila so puthak ke nitum India Alliance dong se sarkar bang lo le ten implementing to bang ke Rahul Gandhi alam chat alang ni ji et lo la situm Karbi Anglong congress atum tame ningarong lo la pen nitum number 1 agenda lo Karbi Anglong district congress himenta autonomous state 244 article I think pen hempen lagi 244 article implement nah Nijang Karbi Anglong lakha hini Amri constituency ke parlo umswai ME school playground along ar koi phain koi raket thomarni Inter third MEC football cup kapathupon labang su kapathupon along aluhia manpen ke ECEM Diuping Maslai Duaramla VDC chairman Dhon Singh Kro Amri VDC chairman Charthe Lekthe Amri BJP Mondol president Anthony Kramsa Duaramla Mondol president Khor Singh Be Vidya Tiso Chinthong Block Education Board chairman Biren Ronghi Amri Lems chairman Atumpen Chenglok Penang An Kithigding atum lasong sila bang suka pathupon laki Duaramla pen Amriang bongsi pathupon bonda la pupu atum setami ke pathu ke thek serpena jok hin hinana setami gol hini che thapon unchorlu busi birta ribdunlo Amri pen himari bongum Karbi Longri Abirta Inter MSC
Football Cup tournament. Pini dak Amri long si patulo dorang la pen Amri. Draw si ano si katagawe player tempat juru lo lang mesen la pini juga bot tim da disiplin pensi kalau mesen lo si milihin pen katagawe la ini tim apa manda mo non ako patunay itu lang mo hai apet tu si tumna alam ini dan da ni langsung si ni wan la ni sida pas kelar ni da song long da langsung si dulu ini da langsung si dulu masih I wish all the best for the team. Nijang Karbi Jinthong constituency hawarta kijui kilang adim mati phusar phisar arnipen kache thangklong aphur ki moadim dupik lasongsi Jinthong Youth Development Committee CYDC hinpen patir pipongsi one day trekking bipon labang so trekking gi bipon dake long thomadim si paklang ponlo Karbi Longri hydro project dem jelenga thepai Jinthong rongarak pinpo arong lapen bichikri la long thomadim si paklang ponlo labang so one day trekking ki bipon athipi ke Jinthong along hakko pen phur ki mo dodong adim dupik lasi methangang bong pache thang mati lahai aphur ki mo ovi ki mi atumta tini ne det nangji apharman si bipon non kan haprang aita mane kutiyo ke mane size bino beleg la se hap non ita bangke non suliba bangke 3/5 la bangke square 2/4 square la bangke tu aplang bangke square lo la pen tu chong heb mate ki bia bangke la bangke tu lason si labang so trekking along CYDC Thunder Coursing Senar Setami Chetong Dunlo lason si bangso one day trekking ki bipon along nang kachetong duna tumanta mesen pensi bangso ajai mek abangke pachun ponlong pamilo lapen puthot ki biponji along abangke la anso si Karbi anglong arat mati ang tanpen atum setami nang chitudun pen la anso si Jinthong aphanta angsong rungpon nang pupusi chuningri padupon Sipini Jinthong Youth Development Committee pen kapatir pipon arnisi trekking labangso program non-nilitum ha padap pen todap Karbi Longri hydroelectric project dam langdamiklo la supendet nilitum chelenga thepai langdamiklo la pen chelenga athepai arludam det pen nilitum wang pen pin porong humri damiklo la pen pin porong pen ladak bijikri alangbi stamin nilitum langdamiklo la si bijikri alangbi kahumri dam hutstame nilitum ladak thedung ok hui ok pusipulo lahai ok stamin nilitum thekanglong iglo la son thak si akaprek hadak kilang mimi ason niltum phan la dagarong bichikriarong sor staminang peklang ponlo haladak inghana phule akroi pu la hadak stamin niltum humri damiglo la son thak si hakku ke thepkang aita haladak itang long pusipu haladak stamin niltum pini humri damiglo la si pini niltum kadugawe bangkoi arat siniltum labangso anglong lahai anglong niltum arlu damiglo Lasi pini thang rambeng rampana bipin pen nilitum labang so program bangke pacuniglo. Jesemet pen nigoan sin nilitum la nilitum pini arnisi aphanlo bonstame ajo bangke juni tobe pen sipang cheng poniglo ako nongbe pustame nilitum program doiglang kilun ke kan labang so program stame dengpon jidola. Ar koi phaing koi raket thomarni West Karbi amtereng adung maintain along tengkera langsu managing committee ahinpen cepatir bipongsi tengkera langsu resort pu akimi ingpu pontanglo labangso resort committee ahinpen nang kapachini dun ateng pulote labangso resort kangpu pon lake mithang jongjung ali long unang jipu aphan kali kangpu pon kali hawaralong paching thur nangpu akemang pensi ingpu pon lo puta nang pachini dun lapen labangso ki jui kelang adimalong anam pusitami enpon
bonta anam kisu u kali pusi tengkera lang su managing committee amai phu Joy Singh Hanse Kong Chunbang Chandro Senar lapen Arya sang huatum ahin pen nang thanang pachini dun lapen abangso a resort kangpu along aluhiaman pen Jinthong Youth Development Committee mati thihek pen CYDC amai phu Asot Hanse Bidisar Khorsing Senar lapen Arya sang huatum chitong nongsi bangso kijui kelang adim tengkera lang su managing committee amai phu Joy Singh Hanse ari deng pen ingpu pongsi mesen pen pachun ponlo puta birta nang pali Jinthong pen Robi ningti Karbi Longri Abirta lapen pinidak ni tum la tereng resort opening atlo pasi nang ni tum kijui kelang ni kihang bang phu pitum sambe na tum radak penap tum na humri longpo radak sambe adim lang misen dak am treng aro elong sin tum labang sorry jot bang dolo adim la ke ves karbiang long am treng min treng ro dolo near stage 2 dam site min treng a small hydroelectric project nang tum phan is situning adam thela phalo nang tum labang so resort along wa ingnon lapen nang tum dak nang ju ingnon lapen nang tum jirpi pong bong same labang so resort putang nang tum onan chesari kha Metet penang litum kopi akemang pen selabang so resort kang pupon iklo. Nilitum labang so resort jasnet pet akemang ke nilitum mena jongjung a benefit la pophan kali bon sisteme nilitum mena locality long la poson mesen a picnic spot ke donang ji mate hoda dak pen la rong rop asor sisteme dak pine kijui kelang adim donang ji pukamat hapesi nilitum labang so resort kang pu entry fee banke nonamat ke nilitum fix kelang bon system maximum per person long 30 rupees paksi do charge Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom